دونك الزول في الأول، الزول ذا حمايل، يون الأخبار ونصفر حلا، يون الأخبار يغد صوضن ويصفر حلا إثمورت تقبيليس، تبون الشنقريحة التوفيق خالد النزار أثر نجمعن أي قبيليا ويجي أثناء ذلك قرينا غيتسدون ومن بعد إمي صراني خامننا ثورا أثناء بوض داري قرينا وإلا قال نوغال تقسيطني بويني سينان نانا ساثان تكر تمسيثات دارتيك إن يستخدم أخاميو نانا ساثان تكر تمس ذيك خاميك إن يستخدم أقرويك ناس تخدم أقرويو ألور كون ثورا جمر بيان استفع مواقين باش كنا تسلكمي ما نون لا معنى خطير خطر أيدينا شغر السلكة تدرتيو السلكة خاميو باش كنا تسلكة أقرويو مايلو سلكة غالا تدرتيو وسلكة غالا خاميو أقريو تسلكة غالا ما إلا جا تدرتيو ثرغا جا تدرتيو كفا جا خاميو يرغا جا خاميو يكفا ولا ذا قريو تسليك غالا مما إلا وزغام كارا تسليك تدرتيو أمين غام كارا تسليك قريو أخاميو أقريو إذن أتسليك أتسدونت الحوايج وصفراح نتانا في لا مافيا ألجيريا. Moi, je vais m'adresser à Tebboune et Chingriha. Vous allez toucher la Kabylie comme vous l'avez fait. De toute façon, on ne peut pas vous pardonner. Pour l'instant, on ne vous pardonnera jamais de la vie. Vous avez brûlé des hommes et des femmes. Vous avez mis du feu au peuple kabyle, à la terre kabyle. Mais il ne faut pas dire qu'on va s'arrêter là. Prenez ça pour une menace, prenez-la comme vous voulez. On n'est pas des terroristes, mais on a le droit d'une riposte. Et qui sera une riposte vraiment, tu vas voir ce qui t'attend, Monsieur Tebboune, Monsieur Chkriha. Vous allez voir ce qui vous attend. Vous allez voir ce qui vous attend. Vous avez brûlé la Kabylie, vous avez tué des Kabyles. Moi, je m'adresse à vous en tant que Hamza Verkan. Je ne m'adresse pas à vous en tant que maquiste ou en tant que, je sais pas moi, comment vous pouvez m'appeler athée ou je sais pas quoi, ou raciste. Je suis raciste, je suis fier. Je suis athée et je suis fier. Je suis maquiste, je suis fier. Mais je suis toujours Hamza Verkan. Que tu le veuilles ou non, dire ma fille. Je vais vous dire une chose. Vous avez dépassé les bornes des limites. Vous avez tué nos enfants, nos femmes. Vous avez tué, vous avez assassiné nos mères, nos grands-mères. Vous avez brûlé nos oliviers, notre terre chère. Vous avez détruit notre patrimoine. Vous avez falsifié, effacé notre histoire. Mais ne dites pas qu'on va s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. On sera toujours Kabyle. On sera toujours des Africains et non pas des Arabes. Et beaucoup plus, on ne sera jamais musulman. Et de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui commencent à se réveiller. Il y a beaucoup de Kabyles qui rejettent votre islam. Il y a beaucoup de Kabyles
qui rejettent votre arabité. Il y a beaucoup de Kabyles qui commencent à se réveiller. أطاسيك تساكوين أطاسيك ماسين قبايلين تساكوين تورا باللي تنسلمت ولا شوز ندبويا تعرفوا ولا شوز ندبويا كون وين غدولة ولا شوز ندبويم حاشا ثي خساري أقلا كوني دا تخسر مطاس تخسر مطاس تبون. Vous avez fait du mal à la Kabylie. Chingiriha, espèce d'un salaud. Tu vas mourir comme un con. Dans quelques jours, il te reste qu'un virage. À ton âge, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de tuer des gens. Tu n'as pas honte de brûler. Tu n'as pas honte de brûler des oliviers. Tu n'as pas honte de brûler la terre kabyle. Le jour où vous êtes venus, vous, vos ancêtres, c'est la Kabylie qui vous ont donné à manger. C'est cette terre. Hein? Jitum Kima Ajarad. Hein? Quand vous êtes venus, comme des criquets, vous avez tout bouffé. Vous avez vendu nos femmes. Vous avez tué, égorgé nos ancêtres, nos petits-enfants. Vous avez vendu aux enchères nos femmes dans la Kaaba. Hein? Vous avez tué, égorgé les Kahina, comme vous l'appelez vous, Dihia. Hein? Vous avez fait des ravages en Afrique du Nord. Et maintenant, en 2021, vous êtes toujours les mêmes sanguinaires. Vous êtes toujours les mêmes sanguinaires. Vous voulez vous emparer de notre Kabylie, de nos terres d'Afrique. Vous ne réussirez jamais. On est là, on est vivant, même si on est loin, même si on vit ailleurs. Mais on va vous empêcher. On va vous empêcher, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Les Kabyles, malgré ce que vous avez enseigné à nos enfants dans les écoles, parce que le problème c'est l'école, le problème c'est vos mosquées, le problème c'est votre répression que vous faites. Hein? Il y a beaucoup plus de gendarmes, de militaires, de policiers que de citoyens en Kabylie. Votre école menteuse qui fausse l'histoire, personne, tout le monde maintenant est réveillé. Tous les Kabyles sont réveillés. Surtout, avec vos coups sales de ramener des gens et les tuer en Kabylie. Vous avez tué déjà un Français en Kabylie pour nous salir. Vous avez tué un Arabe, Jamel, je ne sais pas comment il s'appelle, pour nous salir. Quoi encore? Et maintenant, vous avez fait une réunion pour, je vais vous divulguer, connard, imbécile, criminel, assassin. Hein? Maintenant, vous allez commencer le terrorisme. Égorger des gens en Kabylie. Kidnapper, égorger. C'est ça votre feuille de route. Donc يا قبيليين حذر ثمنون حذر ثمنون وتسمن ثيون حذر ثمنون وتسمن ثيون أثن نجماعا باش دار التيروريزم ذي لا كابيلي نجماعا وكي ذي العدن سنة كي خدمن ذي نجماعا مثشارثا إلى قد سيين ستا دونك حذر ثمنون وتسمن ثيون حذر ثفرونون حذر ثندث تسمنم يون حذر ثندث تسمنم حذر ثندث تسمنم أكوني هضور بي ويجا كلي أتصيوني نشجع نتورا بون اللي يونا دي جون إني روحن سنيان سن بناوني نشاث تشم عاون نكون مثورا arrêtez fermez les centres d'accueil fermez les cellules de crise fermez les magasins fermez tout les dents alimentaires ou l'eau, on a besoin de rien, c'est bon. Fermez. Ils sont en train de préparer un autre coup par l'intermédiaire des aides. Juste pour tuer des villages, des familles,
C'est des sanguinaires, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ont un cœur de pierre, surtout pour la Kabylie. C'est pas Djamel les Sénégalais. Ils n'ont pas pitié de Djamel. Je vous jure qu'ils n'ont pas pitié de Djamel. La majorité des Algériens, c'est pas à cause de Djamel qu'ils pleurent. Non, jamais. C'est le racisme qu'ils ont de l'école algérienne envers les Kabyles. Je vous jure. Ils n'ont pas pitié de ce Djamel. Jamais. Tous les Arabes algériens n'ont pas pitié de ce Djamel. Je le sais, je le sens. Surtout parce qu'il est venu aider les Kabyles. Mais c'est le racisme qu'ils ont dans leur cœur. Alors حذر ثمانون يا قبايليين وتسمن ثيون كون يهضر بالتلفزيون تلقيني تروحون استعرفت هذا هضرتي ثم غاري ناس ترادويم vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte الشمايث faut pas traduire يفهم نعمل شد يغالب مغيول ذي وهم وسترادوي ثرا وحواج هرا on n'a pas besoin de leur télévision ثورة تلفزيون سن حواج تسني ميثكر ثمس تلفزيون سن لي دوكيمونتير سن حوايج ثناس سني ميثكر ثمس اسمي تسمى الغاشي اسمي رقم الغاشي تلفزيون ثان سن حوايجيت اسني مي خمن كو الجمال كي ذي الاربعه ثورة on n'a pas besoin d'eux évitez de parler avec eux خدمة لي بورطابل سام تلفزيوات تكون وين التلفزيون ساعة ماكو زمر ماكو تخمم لي ديراكت وتمن ثيون سورتو اعراب راني روح نستلفزيون تمن ترى faut jamais donner confiance سي بون يا قبايل اكون يهضر بالقبايل اخويت اعرف ذا الزرم افصع بوط يلحو لا في يلحونا افصع بوط زرا داشوت ذا الزرم ذا شوت شوك ساعة يسعى سيقس يسعى السم وكي ذا عرف ثاني مرثنوان حد حنو في اللون اخويتا يا قبايلي كون يهضر بي l'Algérie le gouvernement algérien est en train de préparer un coup fatal un coup vraiment un coup سويسي بغا فريمون اغي يسفشل مي شاز دينا كينيا وكي غاس اساس نتمور تقبايليت وكي غاس شنكرينا شنكري حياكي اساس نتمور تقبايليت وكي غاك التوفيق اساس نتمور تقبايليت وكي غاك تبون اساس نتمور تقبايليت وكي غاك النزار ايا سونغينار ايا فوحان اساس نتمور تقبايليت اتخلص اديوض واسنون اتخلصم وينو تعطي المرا اتخلصم هات الزكا هات سلا الزكا هات دون 3 جور دون 4 جور تفاصون تعطي المرا وكذا وال انت قارا ثنمرتنون